Hari ahantu hatuje cyane ku buryo ushobora kumva umutima wawe utera. Ahantu hatagira umuyaga, hatagira imvura, hatagira izuba, ntihagire n'ubuzima nk'ubwo tumenyereye hano ku isi. Kandi muri ako gace gato k'umwijima katagira iherezo hari abantu bahamara amezi menshi bonyine. Ikindi akanya kariko kose urupfu ruba rubategereje hanze. Bahaye ikaze muri iki kiganiro, aho tugiye kugaruka ku bintu byinshi bibera mu isanzure ndetse n'ibibera ku bayigiyemo. Bahaye ikaze rero ntimucikwe kuko iki kiganiro kirimo ubwenge bwinshi. Mugiye kukibanamo nanjye Noh Kadafi, aho mugikurikira kuri Noh Kadafi Official. Mwibuke gukanda subscribe, mufungure inzogera kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro kandi mubibone mu ba mbere. Ababishobora mukande like ndetse munatange comment kuri iki kiganiro. Mu birometero byinshi amagana kure y'isi hari abantu bamara amezi menshi bafungiye mu kintu gito kiguruka ku muvuduko w'ibirometero 28,000 ku isaha. Iyo ibintu byose biri mu gukora neza biba bisa n'ibitangaza bya siyansi, ariko iyo hagize ikintu kimwe gipfa nta gutabarwa kubaho. Iyo abantu batekereje space bumva tekinoloji n'ubwiza gusa, ariko hari ikintu kimwe na zidakunda kuvugaho: uburyo kuba kure y'isi bihindura umuntu. Mu masaha ya mbere benshi batangira kurwara. Uwageze mu isanzure nta hejuru nta hasi, ubwonko ntibumenyera aho buri. Benshi batekereza ko kujya mu isanzure ari inzozi. Bake nibo batekereza kuri iki kibazo: ese umuntu koko ashobora kubaho ari kure y'isi? Kuko muri ako kato gato kaguruka hejuru nta privacy bayo, nta bwisanzure ndetse nta gusohoka. Amazi yaho arareremba, ibiryo biraguruka, amagufwa atangira gushonga buhoro buhoro, kandi umubiri utangira kwibagirwa uko kubaho ku isi bikorwa. Hari abastronauti bavuga ko batangira gufata isi nk'ahantu hatakiri iwabo. Kandi uko amanywa n'ijoro bigenda bishira niko loneliness itangira kurya umuntu bucece. Iyi si inkuru ya roketi, ahubwo ni inkuru y'abantu bagerageza kuba ahantu umuntu atagenewe kuba. Mu myaka ibihumbi ishize abantu bakomezaga kureba hejuru, inyenyeri zarabaye amayobera, ukwezi nako gugakomeza kuba inzozi, naho isanzure ryo rikaba ikibazo kitagira igisubizo. Ariko uko siyansi yagiye ikura ni nako abantu batangiye kugira inzozi zidasanzwe, inzozi zo kuva ku isi. Imwe mu myaka y'1950 n'1960, ibihugu bimwe na bimwe byatangiye ihangana rikomeye ritigeze ribaho na mbere. Ntabwo ryari ihangana ry'intambara gusa, ahubwo ryari iryo kugera kure mu kirere. Tariki 12 z'ukwa kane mu 1961, umugabo witwaga Yuri Gagarin yabaye umuntu wa mbere uvuye hano ku isi. Iyo roketi ubwo yazamukaga, isi yose yarahindutse, ibyari inzozi bihinduka impamo. Nyuma y'imyaka mike gusa abantu bageze no ku kwezi. Kuri benshi ibi byasaga nk'ibidashoboka. Ikiremwa muntu cyari kimaze gukora ibyahoze ari inzozi zacyo kuva kera. Uko imyaka yagiye ishira, astronaut yagiye abikimenyetso cy'ubutwari. Abantu babarebaga nk'abarenze imipaka y'ikiremwa muntu. Kujya mu isanzure byatangiye kuba nk'inzozi nziza, adventure, ubwenge n'ikoranabuhanga. Kandi koko iyo urebye isi uri mu kirere isa n'ikintu cyiza kurusha ibindi umuntu ashobora kubona. Hari fenomene abastronauti benshi bagiye bavuga yuko iyo urebye isi uri kure yayo utangira kubona ukuntu ari nto cyane. Imipaka yose, intambara na politike bisa n'ibintu bitagize icyo bivuze. Ibaze ko benshi muri abo bastronauti bavuga ko uwo mwanya ubahindurira ubuzima bwose, ariko inyuma y'ayo mashusho meza hari ibintu benshi batajya babona.
kuko mu by'ukuri isanzure ntabwo rikwiye ikiremwa muntu. Hanze y'icyo cyogajuru nta mwuka uhari, nta bushyuhe busanzwe ndetse nta buzima. Icyo kintu gito kirimo abo bantu nicyo kibarinda urupfu buri segonda. Mbere y'uko umuntu yemererwa kujya mu isanzure abanza kunyura mu myitozo ishobora gutsinda bake cyane. Batozwa kubaho nk'uri mu kato, gukorera munsi y'igitutu gikomeye ndetse no kwihanganira ubwoba. Kuko ikibazo gikomeye si ukujya mu kirere, ahubwo ni ukubasha kugumayo uri muzima. Ibaze ko iyo misiyo itangiye umuntu asiga byose inyuma, asiga umuryango, inshuti n'ubuzima busanzwe. Ikindi kandi iyo urwo rugi rumaze gufungwa uba utangiye ubuzima bushya buri kure cyane y'isi. Kuri benshi kujya mu isanzure ni inzozi z'ikiremwa muntu, ariko ku babayeyo ni itangiriro ry'ubuzima umuntu atigeze agenerwa. Iyo icyogajuru gitangiye guhaguruka abakirimo ntibaba bakiri ab'isi. Mu masegonda make cyane gusa umubiri wa muntu utangira kujya ahantu utigeze uremerwa kujya. Abantu benshi batekereza ko iyo ronshi iba ari ibintu byiza kandi bituje, ariko ukuri ni uko imeze nk'iturika rigenzurwa. Munsi yabo haba hari toni nyinshi z'umuriro zifite ubushyuhe burenze ubw'izuba mu bice bimwe, kandi mu minota mike gusa umubiri utangira kuremererwa n'imbaraga zidasanzwe. Iyo roketi uko ikomeza kuzamuka, G-force itangira gukanyaga umubiri. Hari igihe umuntu yiyumva nk'aho arimo guhonyorwa n'ikintu kinini cyane. Kwimura ukuboko bishobora kumera nk'akazi gakomeye cyane, no guhumeka ubwabyo biba bigoye. Hanyuma ikintu gitangaje gitangira kuba. Ijuru ritangira guhinduka umukara, nta zuba rirenze, nta kirere ndetse nta n'amajwi. Igihari gusa ni umwijima utagira iherezo. Iyo roketi iyo igeze mu kirere, gravity itangira kugabanuka ndetse ikanabura. Ku nshuro ya mbere umubiri wa muntu uba utakiri hasi, kandi nubwo bisa nk'ibitangaje, ubwonko bwa muntu ntibubyakira neza ako kanya. Mu masaha ya mbere benshi batangira kurwara, bakagira agasesemi, dizziness, headache ndetse na confusion. Kuko amatwi y'imbere mu mutwe aba atakimenya aho hasi cyangwa hejuru biri. Mu by'ukuri ubwonko bwa muntu bwagenewe kuba ku isi, ntibwagenewe kuba mu isanzure. Kandi iyo urwo rugi rufungutse nibwo uba utangiye ubuzima bushya buri kure cyane y'isi. Ariko icyo abantu benshi batazi ni uko ikibazo gikomeye atari ukugerayo, ahubwo ni ukubasha kuba aho hantu umunsi ku wundi. Iyo ugeze mu cyogajuru isi yawe yose ihita ihinduka, kuko muri icyo cyogajuru nta kintu na kimwe kiba gisanzwe. Ku isi ubwonko bwacu bwamenyereye hejuru no hasi, ariko mu isanzure hejuru no hasi ntihabaho. Abantu bashobora kurya baziritse ku gisenge, bagasinzira baziritse ku gisenge, cyangwa bagakora bacuramye. Mu minsi ya mbere ubwonko bw'uwagiyeyo burahangayika cyane. Mu cyogajuru ntabwo hatuje kuko imashini zibamo ntizituza. Zihagaze amasegonda make abantu bose bapfa. Buri segonda imashini zikomeza gukora umwuka, zigasukura amazi kandi zigakomeza gutanga ogisijeni. Niyo mpamvu abastronaute bamwe bavuga ko batangira kurota ayo majwi. Ikindi no gusinzira ubwabyo bihinduka ibintu bidasanzwe, kuko nta buriri, nta musego, mbese ni mu kirere nyine. Baryama bahambiriye ku nkuta kugira ngo badakomeza kuguruka mu cyogajuru. Ikindi gikomeye mu isanzure, babona sunrise inshuro zirenga 16 ku munsi. Bivuze ko mu minota 90 gusa izuba rirarasa kandi rikongera kurenga. Ubwonko bwa muntu ntibumenya igihe cyo kuruhuka. Kurya no kunywa bihinduka ikizamini. Amazi ntaba hasi kuko arareremba n'ibiryo bikabuka. Kandi uduce twabyo dushobora kwangiza za mashini. Niyo mpamvu ibiryo bajyana
biba bifunze mu buryo bwihariye, hanyuma bakabirya bigengesereye. Ikindi ngo nyuma y'igihe ibiryo bitangira kubura uburyohe. Muri zero gravity amaraso atangira kuzamuka mu mutwe, amazuru agafungana, umuntu akamera nk'urwaye giripe. Ngayo nguko, ibyo ni bimwe muri byinshi bibera mu isanzure. Ndabashimiye mwe mwese twabanye muri iki kiganiro, nshimira by'umwihariko abamaze gukora subscribe, nibutsa abatarayikora ko kuyikora ari ubuntu. Ikindi kandi nibayikore bafungure n'inzogera kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro byinshi binyura kuri iyi chaîne. Ndabashimiye kandi mwese ndabakunda.